melodi re le ntwa e molemo go na le kgang ya metsi e sa boleng gore ba ka bosile ba mo kopong re kgonne gore re tsaya motse wa kopong re connecte mo North South Korea yaanong ga re sa tlhole le nwa metsi a didiba le nwa metsi a tswang ko Letsibogo kwa a tangareletse phalape a tswa ko North kwa ko ona a le a nwang sa bobedi re lagatse tanka ya 1 million megaliter e leng gore ke e tona gore se ka re hela motakase o re pau e be gore le lona ga le na metsi dikgang tse tsotlhe tsa bageso ke tse re di kgonang jalo le be re tloga le talengkomanyetsa tsa bogologolo nna ke na le ngwaga o le mongwe hela le kgwedi di le 5 ke le mo setilong re busa le mo parlamente wa lona le se ka la nkomanya gore mme ke jerile nna ke ithusitse ke tile ka madu ya re mo ngwana ke re nyake ke dithusitse le taka madu a jare mo sala o diegile bona gore sala le mongwa ke le jwara leng nna ke ise ke nne teng tsa batho leso ke na le ke ata metsing ga se nna ke teng mathata ao mme ebile gape bageso ya le gore ya re tshwenyele one re tsentse mo lenaneng ke gone gore go na le ditsha tse e le gore motse wa kopong o gola ka speed mme jaanong ka gore o gola ka speed go na le network ga le gore ga e goroge teng yone ya di-pipe mme ke letso wa rona ke gore re helele re dira re tsentse mo national development plan gore le yone e dirwe ra upgrade network ya rona